खुलुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी बसिंग बुताराम उक्चरी अहानबद मरोइबा पाव IBS दिगी रिसोर्सेस थीम पार्क हांगदोकपग लोइनाना अहानबा नेशनल बायो रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट चीफ मिनिस्टर ना हौदोखरे स्वाइन फ्लू लाइना नागालैंड लाइरे हाइबर रिपोर्ट असिगी यंगलगा मणिपुर दा लाइना असिदे किंगाथोकनबा कन्वर्जेक्शन थोरांग लौखले अमदे नेशनल हाईवे दा चथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट ना गाड़ी कया लमखांग दा पंदुना लाइरे पाव संदोरंग पिजरे तायल पातलाइबा IBS दिगी रिसोर्सेस थीम पार्क हांगदोकपग लोइनाना अहानबा नेशनल बायो रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना हौदोखरे थौरमसिदा वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर KH रतन कुमार IBS दिगी डायरेक्टर प्रोफेसर दिनबंधु साहूसु सरुग्याके थौरम की सरुगमोइना संगाई अमसुंग शिरोई लिली कन्ननबा कैंपेन हौदोके चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लोकताक अमसुंग सेंद्रादा मेगा टूरिस्ट सेंटर ओहेनबा थबक पाइखली मोइरांगी INA कॉम्प्लेक्स मालेमगी थाकता सेमगतपा ngamdrabasu स्टेट असिगी लेजबा रिसोर्सना अंगंबा थाकता होनरी सेंद्रादा केबल कार थमदुना लम कोइबसिंगी पुंगनिंग चिंगसिनगदौरी मणिपुरदा लम कोइबसिंग लाकनबगिदमक अखोय तंगदु लैताना लैबा मथौताय लम कोइबसिंग लाकपदा अकीबा पोकलबदे मालेमदा मणिपुर करिनो हाइबा खंगलरोय रेलवे की मतंग पलदुना इंडिया की रेलवे प्रोजेक्ट कुंठाग मरी लेबगी मनुंगदा मणिपुर की रेलवे प्रोजेक्ट असिना ख्वाइदगी यांगना थबक पाइखतपा रेलवे प्रोजेक्ट ओइरे प्रोजेक्ट असिगिदमक स्टेटना सिक्योरिटी यावना हिरम कयादा मतेंग पिरे IBS डी असिसु पाकथोक चौथोखनबा गवर्नमेंट थबक पाइखलगनी इंस्टीट्यूट असिगिदमक पिबेयाबा मतेंग पिगनी तागेल अमसुंग लंफेलपाट एरिया से नेशनल इंस्टीट्यूशन सिंगी एरिया नि हाइना लाउथोकलगनी हाइके We should have to be carefully measure the pulse of the people. The pulse of the people. We should have to work, and we should have to be guess the pulse of the people. What we are going to do. Whether people may not come out openly because of scare, but whether people are supporting or not. Nowadays, people want. There is no any other alternative. People want peace, development. We should have to be understand. So I appeal to them also, and we should have to be work to achieve jointly whatever Dr. Sahu's dream. We should have to try. We should have to be coordinate. We should have to be helped to fulfill his dream. Only then Manipur will become the paradise of this world, not only India. With these few words, I can. IBS की डायरेक्टर प्रोफेसर दिनबंधु साहुना मणिपुर असि महौसागी फजबना पिक थनबा लमदम अमने लमदम असिदा फंगलिबा सिरोई लिली संगाई मालेमगी मफम अमतदा लैते लोकता की फजबा मालेमगी मफम अमतदा उब फंगलोय लमदम असि इको टूरिज्म की दमक ख्वाइदगी ngakningai ओइबा मफम अमने पुमनमक असि लैदुनसु मफम कदाइदनो अमा सोथरी मसि एकोय पुन्ना होनमिनबा ताइ हाइके वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार ना बायोडाइवर्सिटी की हॉटस्पॉट अमा ओइरिबा लमदम असिदा उमंग वामंग कोकथोकपा पामलो उबा मदि अकोइबगी फिबम दा सोहलग्लिबासि नुंगनांगनिंगाइ नि हाइके And sustainable utilization of biodiversity in the past have comprised of providing special status and protection to biodiversity rich areas by declaring them as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, ecologically fragile and sensitive areas. It has helped in reducing pressure from reserve forest by alternative measures of fuel wood and further need satisfaction, by afforestation of degraded areas and wasteland, creation of ex situ conservation facilities such as gene banks and eco-development. Swine flu laina Nagaland laire haiba report asigi yenglaga Manipur da laina asde ki ngakthoknaba district khudingi chief medical officer da खंगहंदुना मपुंग फाबा जैक्सन थोरांग लोखले मियामना पाखतपिदनबा हेल्थ सर्विसेस मणिपुर के डायरेक्टर डॉक्टर ओ इबोमचाना खंगलगले हिरम सिद रिपोर्ट मा ओक्तगी मीदा लांबा भाइरस ने तरोमे हौरपदा अदा हौजिति कमाय तौगे दा माना उचेक्तगी यावबा भाइरस सिजु मीदा हाना यावजबा भाइरस सिजु अदुगा ओक्तगी चंगबा भाइरस सिजु पुंजलगा मोयोंजे फुललगा मुटेट तौगा मथको मखलगी भाइरस ओथोखरे अरुना भाइरस स्ट्रेन अहुमजे पुंजलगा सेमको अनुभव स्ट्रेन ने बहुजी अखोइदा तखारिस
ngasi lampel da laiba health services manipur gi director dr okram ibomsa gi office ta pangtuk pa pawmi kharaga unaba matamda makna wapum sing asi phongdoki bani dr ibomsa na makha taraduna swine flu da gi ngaktong na ba tami flu hidak amadi personal protection equipment sing leire imphal gi srl padma medicare da leina asi 9 na di khangdong na ba test tawpham center ma hangle leina asi ebola dawna sathi banate hojik winter season asida भारत तलेना सिन नाबगी चांग असि सिसादा तरुक दशमिक तरेट यौरे नागालैंड नुपीमा स्वाइन फ्लू ना नाबगी रिपोर्ट लेरे अदुबु नुपी सिगी फिबम फगले हाइकी इंडिया दा हनके विंटर सीजन सिदेस दा स्टेट याम बदा याम इफेक्ट हो यौरे नान नुमदांग बाउदा 631 यम सिगी बाउ लेरे अदो नागालैंड सो मा मीडिया दा मैम हाने रिसिनी मोदु कंफर्म होय ना नुपीमा लपतो लेरी हाय अदो मादि मसादि फरे अदो माजी अखोगी एबोला गुमने हम साथी लेना देनते अदो चाम नावे मनुंदा एवरेज लरगदी हौजिक से 6.7% सीबा गिचांग दलमाइले मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खुदिंग दा सर्विलेंस सेल हांगदोक पग लोइना मियाम दा ज्ञान ताहनन बा हेल्थ डायरेक्टोरेट ना डिस्ट्रिक्ट सिंग सीएमओ सिंग मेडिकल सुपरिटेंडेंट अमदी डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर सिंग ट्रेनिंग पीरे हाइनसु डॉक्टर इबोम साना फोंडोके मियाम ना पाकट पिगनो hakti khanba lok khuba amadi akangba lokna chingbada mai yaubadagi laina asi maruina sandui hairi yamna maruiba maram laitrabadi epidemic leiba mafamda hekta chatpiganu satpa matamda marks amadi tami flu tablet loina ba fai anaba migi manakta changma matamda seasonable personal protection equipment sing dispose tawgadabani hainasu phongdoki loinana khutsa sengna hamdokpa mathau tai hairi mayamna tawgadaba mana akogi hawisi करीबा अखोगी मरम याम लेटरदी एपिडेमिक थोक लमसिदा अखोगी तंगाय मदम नतरदी चपिदो अरुगा चत्तबा यादना चलुरगना हलगम मतमदा लोगदब स्टेप खरले नादिंगी दी करीबा लम एफेक्टेड एरिया में चलोरवा नतरदा तसेंना नामनि मा कांटेक्ट तौना सेवा गा तौरवा अरो तादि मासी नुमितरेनी युमदा दुम कोई मसाना आइसोलेशन लेजगदमे तोंगाने एयरपोर्ट कैदा अखोगी बोलागे तब दुमाय तबदा कालेति माली अरुगा मरमदि करदा फीवर लेटिंग रेसो ऑलरेडी मारी इन्फेक्टिव हुए अदन लो अमुखु बसनेदा माइक से दामा अमा पाथोख्रबनिना अदम अखोगी हेक्टा लाइन अदा छंदो कमलेना निना हाइब प्रिकॉशंस नि लोबनतना एयरपोर्ट थिंगने मसा फैसिलिटी सस्पेक्टेड हुआ यूम इसाना लमदु चतोरगदी नुमित तरेनी से अखोई चथोतन लेतारे मागी इंक्यूबेशन पीरियड से अप टू 1 to 7 days ni si manu da tare बाउदा माला औतोक दनि मा कैम लेत्रे मियो एमा नारे खल्लबदी खंगनाउदगी लोकटिन लौदुना टेस्ट तौगनी नाबा मियोई ओइरबदी तमी फ्लू चाब याय खरा मुख हेन नाबा मियोई ओइरबदी हॉस्पिटल दा पुकटपा मथौ तारे स्वाइन फ्लू असी चाही मंगा की मखाद लेबा अंगांग सिंह चाही हुंफु मंगा की मथक अमदी मिरोन बिनुपी सिंह दा नाब मतमदा हेन कुदोंग थिनिंगाई ओय हायरदुना हेल्थ डिपार्टमेंट की मखाद लेबा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम की स्टेट नोडल ऑफिसर ना मरी लेनबा ऑफिसर सिंह दा ट्रेनिंग कन्न पीरी लोने हेल्थ डिपार्टमेंट लेरिबा हिदा कमदी इक्विपमेंट सिंहसु डायरेक्टर डॉक्टर ओक्रम इबोम साना पाउमी सिंह उटकी ISTV पाउगिनमक एल अजित शर्मा अमदी नावरेबम फिलिप्स लंफेल Kadang banda Assam Rifles na miyoy ani January 19 da nongmayna kaptuna hatkiba thawdok numit 15 gi manungda judicial inquiry taw haiba dabida thawdo asti mari laina na semkiba JSC na ngarang dagi kaukiba numit 5 gi national highway blockade na pot yaw bagari kaya lambi da panduna leire Impal Dimapur lambi da lakpa gari chama gi mathakta handbung taxation post da panduna leire Impal Jiribam lambi da lakpa gari kaya su lengang pokpi da panduna leire hari ngarang masjid lambida bom pukhai bada kaithel phambi nupi yauna mioi manga so an ki ba thawong bu yaning da ba phongdok tu nga si khwairamban kaithel phambi ima singna nomgi sintha leptan wa kam mi pham chathakrai khwairamban ima leimarembi kaithel phawoi bi ima kaithel imoi nupi kaithel amasung panthoi bi nupi kaithel gi ima singna chathaki ba khongjang asida sogot laduna thangal pauna amadi bir tiken rejit lambi da leiba dukan sing thonglo nakhi miam tinba mafam da bom pukhai hin ba simaram chade mama na ba ba panaba ngamdraga ason banupi angang sing suhanaba sinba thawong makata na thuan biganu thawong asina kari sukana ba purak pangamloi haina ima singna phongdokpi tawsallari sibu mama na bada kada tawbiru akoi da ahalla majid mama mabom halaga moi phagadra asok ba yawradi kanana mangi ahalla mandi mabolo senba nangam da ba yawi
पोथाबा खदेंसिदा ए पैसा ताने ने नहारुसु कया याव अखोइसिनाने अदु मतम लेंबा लाई अहल ओइरमिना को अदु सिगुम्बसिदा मोय करी नुंगाइतबनो मोयना नुंगाइतब लेरसु मा इबेंथा नोय बुने अखोइना नुंगाइतबसे सी लई हाइना फजना वारी लेबिरसु अखोइना अपामा मोयना अपामा हाइना बया बजानि को वाकन मिफम अदु नुंथिल लोइशिलबा मतुंग इमाइबेल सिंगना वा ngang खोंचत अमा चीफ मिनिस्टर बंगलो तमना चटकी अदुबु पुलिस ना कंगलागी नोंचुक थंगबा होजंग द थत्तुना मकाताना चलहनखिद्रे टेलकॉम सर्विस के अवार्ड अपा कया लेबना हौजे हौजे उखुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लेबा सना कैथेल की खुंजा सिंह मपानगा ई पाउ फौनब ngамदना लेरि हाइना सगोलमांग नागालोंग की प्रेसिडेंट सीएल संगाइना फोंदोकली सना कैथेल खुल द पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा मांगना मखा तारदुना खुल असिगा फौनब लंबी नोंजु था मतमदा मियामना चथोक चसिन खुदोंग चादब कया मायोकनरी मतिक चाब हाई स्कूल की स्टाफ लेतबा अनालय की खुदोंग चादब कया सुमायोकनरी मरी लेनबा मिनिस्टर अमदे एमएलए दा गयारक हन्ना हाइजख्रबसु ngasi phawba thabak oina pangthoraktaba asida khunja singh penadre haiki आगाम सिंगे एजुकेशन मरम दा हरगना एकोई रेंज ससिता हाई स्कूल लेरसु हाई स्कूल से यामना लिंगबा हाई स्कूल असे लेरसु हाई स्कूल की स्टाफ सिंग से सुन लेदबा कोइरेंगई की ऑल एयरफील्ड मणिपुर सरकार न थमजिलकलिबा आर्मी पोस्ट असि खुदत लौथोकपग लोइनना हाईवे द खामलिबा ट्रक सिंग मफम असिदा खामंदुना लंबी चटपदा थेंगनरिबा खुदोंग चादब सिंग कोहन्नब खोंथांग लौखतकदबनी हाइना हैंगांग केंद्र मैरा पाइबी अपुनबलुपना सिंधुना पांगथोकिबा मियामगी मिफमदा वारेप लौख्रे मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकिबा मिफम असिदा मैरा पाइबी अपुनबलु की प्रेसिडेंट वाइखोम ओंबी बोरमनी अवांग माइकई उमंगलाई कनबलु की प्रेसिडेंट नंदलाल अंगोमचा सुसरुयाखी कोइरेंगे एयरफील्ड असिदा मतम खरगिनी हाइदुना आर्मी पोस्ट मचा मथमलमलगा हौजिकना संबल खाजिनदुना हेना चाउथोरकपा असिना अचान बिगे अमसुंग लुआंग संगबम चटपा मरुएबा लंबी फावबा थिंजिन खिबदगी लौ सिंगु की दमक चटपा फावबा याहंद्रे मसिदा नतना हैंगांग केंद्र सि लानबुंग अमगुमना मफम अयामबदा सीआरपीएफ बीएसएफ अमसुंग आर्मी पोस्ट थमजिलकलिबा असिना मियामदा मखल कयागी खुदोंग चादब लेहेले हाइना फोंदोकनखि एयरफील्ड असी ngасidi डिफेंस लैंड ऑनथोकनब होनरे मसि खुदकता हंदोक्तुना मफम असिदा मियामन हिंबगी लंबी ओइजनबा कैथेल ओइना साबग लोइनना हाईवे द खामलिबा गाड़ी सिंग मफम असिदा खामहनब मरी लेनब सिंगना ऑर्डर म थोकदबनी हाइरि मणिपुर सरकार अथुबा मतंदा लौथोपियो अदुगा खबर मजामिनी कोइंगी लुआन सबम हाउताबिना सिंबा ननसिंग असिगी कुदन मजारा साब कया मायना मरम कोइरगा कोइंगी यारपिलदा एलिबा सिपाई सिंबदनी लेनबिन हायना मरी लेनबा मणिपुर गवर्नमेंट की मफम वकत चरी थासी की तरामाथुगी नुमिदांग बांग्लादेश की लोकल टाइम पुंग तरारोम ताबा मतमदा यूएनएलएफ की मेजर कैथेल आकपम सिलहैबा मोहम्मदपुर पुलिस स्टेशन मनुंग दलैबा ढाका गे माकी लैफमदगे फिजम सेटपा इंडिया की इंटेलिजेंट कांगबु अमदे बांग्लादेश की फिमु सेटपा पुलिस की अपुनबा कांगबुना फाखरगा लोसिनख्रे हाइरि आइन थिंक्रबलुप असिगी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी की डायरेक्टर इंचार्ज एम सगहेना थोरकपा चेरोल अमना महाक करिसु तौरोय नुमित हुमनिगी मनुंगदा थिलकनी हाइरमे अदुबु फाखिबा नुमित निपानी हेलकलब फावबा ई पाव अमत खंगलकपा अमदे फोंदोकपा तौदना लोसिनदुना थमले थौरमसी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स अमदे इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स की मायुक्ता चथबा आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशनी अमदे नेचुरल जस्टिस फंगहनदबनी थौंग असी इंडियन इंटेलिजेंस की लेबाक मचा तादब थौदौ ओइबदा नतना इंडिया बांग्लादेश मनुंगदा मिफा मिपुन तौ असिमक ट्रांसनेशनल टेररिज्म की थौंगनी हाइरि मेजर के सिलैबा लिसिंग मचमापल मरबुद्रा निथोइदगी मणिपुर की निंग तंबा हंजिल हन्नब लान थेंगनरिबा यूएनएलएफ दा यारखे महाक पार्टी कैडर अमनी यूएनएलएफ की लानमी संगलूप एमपीए की मेजर थाकी लानमी अमसुनी मेजर असे पार्टी ना सिनाब थबक अमगिदमक ढाका दा लेरिंगैदा बांग्लादेश की फिमु सेटपा पुलिस गाड़ी अनीदा लाकपा फिजम सेटपा इंडिया की इंटेलिजेंस की मियोय अहुमरीना वारी अमसारुसी हाइन पुखिबदगे फाजिन खरगा लोसिंदुना थमकिबनी
Indiana International Covenant amadi Universal Declaration ki mayukta chathaba arbitrary arrest and detention tawduna thamliba case silaiba bu puthok handuna International Court of Justice ki phangpham thokpa Legal Act phanghanbada amadi losinduna thamliba sigi puthor hanaba lamdam asigi human right body amadi civil society organization singnasu thawdang lobi hari hauji pawi melthana ten break ki matungda amukana taram nokchari makataba pauda Center for Manipur Studies MU na sinduna numinini chathagadaba awang nongpok India da culture amasung society haiba national seminar ama Manipur University Economics Department ki lecture hall da hodokrai thauramasida audio visual research center gi hanagi director Dr. Arambam Lokendra Center for Manipur Studies ki director Professor M Joy Kumar Susargyaki Dr. Arambam Lokendrana awang nongpok ki culture amadi khunai asi tongan ba miteng na marik chumna nainabagi tangai phadabalai ani asi amata oina punsinduna hena masak thokpa awang nongpok lamdam ama ohen bangamgani haike seminar asigi coordinator Dr. Vijaya Lakshmi Brarana India gi thausil semba singna awang nongpok ki nat amadi khunai gi masak mayek sengna khangdana lamdam asom ki thausil sembada awab oigani Seminar asina sociology, economics, political science amade mass media dagi akhang ahi singna che pagani puthokli bache sing lairi koina phongdoktuna miyamda khanghanabagi pandam thamli haiki So it is our humble attempt and probably our humble beginning to start making sense of the fact that culture and the acknowledgement of the different unique culture of what the government terms as Northeast India is very heterogeneous, very different and very unique. So the papers from this seminar will be published as in a book form and I hope it is read by people who matter. Gram Panchayat Taruki Mikhal Aswayangam Yaudana Thasiki Kungamanga the Pangthoknaba State Election Commission na Sem Sare. Bangal Tabi Gram Panchayat ki waina mirep amakhaktana che pislakpadagi Gram Panchayat asigi waina Mikhal Pangthoklaroi. Atai gi mirep che pislakhiba singi scrutiny hayeng pangthoklagani. Mirep che lokthokpagi aroiba matam February 18 dani. Mikhal na February 18 da pangthoklaga February 18 ta vote masing thigani hari. Manipur gi ahanba primary school ama oriba thangal kaithel da leiriba Maxwell Hindi primary school gi akoibada lepa laitana moshilakri ba si yengsin binaba mari lainaba singda haijaraba phawbada midyang changlak tabadagi desam ga khusham naduna niyom gi wangmada dukan phamjin ba sing thugai krai school gi head mistress TS Sunita na chief minister amasung IMC gi chairperson da school manakta leiriba haira yonba singna school campus ta moshil haliba si tohun bidana ba haijaraba su tabidabadagi khongthang asi lokat pani haike Desam gi president angambana ILP students wing na school ama oirabadi akoi bagi phibam luna na thamba changbana school asiki akoi bagi phibam sengdokpani masida ain gi wangmada khong lambida mitop singbu IMC na dukan phambada ayaba pisinduna school gi phibam da akai ba thole school asiki toilet manakta school gi helper ni haijaba Krishna Prasad kobamioi amana godown onthoktunna leirambadagi madu lokthokpani Makata na haira yoliba street vendor sing asi lokthok nana bathabak paikhatlagani hari adu bangasi pawada misang changa yang kanda mapalam digi thumjalak mayang masa singina tawning mata torokpa school campus ta godown onjalakpa school gi gate ta ikoi gi footpath ta ikoi gi dukan phanjalakwa masugum mayam sida Manipur sarkar na maroi ba concern authority na tumin na yang ga leiba simasi de samna kan mamong ne yaning de maramado na ngasi ma ikoi de sam gi volunteer singna ai re school sing authority ga ikoi Pongner matungda yet the lady store sima ko sidu on gre makata na koi lady bi store khudi maksi kanagi makata karamba authority na ayaba pirakanda haira gi store singa si hangali bulo haibasi athu matam da government na Manipur miam da khanganga da bani madi niyom na taba footpath ima even jinga phamma gi pochai mayam am langhairaga mapalam digi lakko mayang masa sing da phamma da kai mata haida na koi haire mo pham si da ningai da yenga lai thokpa simasi apabalenga ami khudam nate Sarkar higher education bu thawoidana oja singbu nataba mong da uhanab honari basti All Manipur College Teachers Association yaning da phungdokrai association na taliba dabi sarkar na khudakta pithoktuna leibaki iho laktana ba honagadabani dabi singasi handok hanjin yaba amata yaude oja singi khongjang asibu nathai khinaba kanagumbana sabotage tauna ba thoksil lakpada khudingmak thengnana ba association na sem sare hari
Manipur College Teachers Association na Amagtagi Unit ama oina college oza singi haujik chathariba seizewalk strike asi mapung phana chathari association gi iho asi oza khunai madi Manipur gi higher education kannabagi pandam dani hari Nakalamarong da All Manipur College Teachers Association na changchiliba khongjang asi lagriba February kungamanga phawgi manungda yanaba puraktuna class तौहंद्रबदी मॉडर्न कॉलेज की ए ब्लॉक मतम कक्तन थिंजिलगनी हारी यूनियन की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा फाइनेंस सेक्रेटरी जनम अमुजाव मैदैना ओजा सिंह न थबक लेपगी खोंजंग चंगसिनखिबना माइरोय सिंह क्लास यावद्रे सेमिस्टर की एग्जाम नक्सलपना मरम ओइदना क्लास तौदबा असिना माइरोय सिंह दा नुंगनांगबा फावरे हौजिक चथरिबा ओजा सिंह स्ट्राइक असि तांग कुनगमंगा फावगी मनुंगदा यानबा पुरक्तुना लोइसिनगदबनी अमरोमदा मॉडर्न कॉलेज की लाइब्रेरी सिलेबस का चानदबा लाइरिक ngakta ngaire टॉयलेट क्लासरूम मतिक चादबा रेगुलर चौकीदार लेतबा सिंह असि मरी लेनबा सिंह यंगसिनबियो हाइके परगी तांग कुमंगा दगी मतम पुमगे ओने थिनिनजरगनी सेमिस्टर के एग्जाम मेदा तौगदबनी हजिक फेब्रुआरी की लास्ट वीक ऑप्शले हजिको क्लास तौगिदे करिगुंबा छात्र सिंह असिना बेक चारगदी गवर्नमेंट दायित्व पुबिगदौरिब्रा अमक्ताना दायित्व पुबिगदौरिब्रा हाइबसी मॉडर्न कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की वहंग अमनी जिरिबाम सब डिवीजन दा ओजा वाटपगी दमक मियामना मतम खरगी ममांगदा इहौ चंगसिंदुना लेरिंगै चेरक असिदा ओजा अमा ट्रांसफर तौबा मरम चादे ओजा ट्रांसफर तौबा यारो हैना एमसु डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट वाइस संजित ना फोंदोकरी यूनियन असिगी जिरिबाम की ऑफिस दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा मागना मखा तारादुना एजुकेशन दा सोथदुना लेरिबा सब डिवीजन असिदा एसएसए की प्राइमरी ओजा एम तोम्बीबु सोतो बेक्रा बेंगोली प्राइमरी स्कूल दगी खेवा कंपनी प्राइमरी स्कूल दा ट्रांसफर तौबा यानिंगदे ओजा वाले हाइदुना खोंजंग चंगसिनबा कुइद्रिङै असिदा असुमना नारोल दा ट्रांसफर तौबा थवोंग जिरिगी महिरोय सिंगी मायोक्तनी मखाताना जिरिबामदा लेरिबा डिपार्टमेंट सिंह दा स्टाफ सिंह लेते हाइबदु डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना चंगदुना यंगसलगनी मसिदा लेरमदबा तारबदी एमसुना मखाताना अफफत लौबा ngamloi हाइरि होगी खुनु चंगसन बाबा दुगैदि ओजा हाबै मतांगना बुजि कन्ना तोरङै सरसिदा अखोगी मरि लेनाबा अखोई एजुकेशन अथॉरिटी सिंगना अखोगी जिरिबामदगी ओजा लथोकपिबा ट्रांसफर ओजा थोकपिबा से अखोई एमसु डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरिबामगी माइकेदगी तसेंगना पेंदे असिगुम थदोकसे मतुंगसु इपाइपु सिंह चटनारंबा सनामही लाइनिंग बु लौबा पामजबा मियामगी येंगदुना सनामही लाइनिंग लुप समू पुनबे गुलारथोन जिरिबामना सिंधुरंगासे गुलारथोन कैथेल की संगलेंदा गौरधर्म चलुरबा नुपा नुपी चनिरोम सनामही मिंखै लौख्रे थौरमसी अमाइ पिबा निमाइ चान सरंग अमदे पुया वारी लिबा साजौ चिंगलेना लुचिंगदुना पांथोखे सनामही लाइनिंग लुप की जनरल सेक्रेटरी के गोपेंद्रना ममांगदा गौरधर्म लाइनिंग दा लुप लुरबा मतुंग अचुंबा अखोगी लाइनिंग लंबे सनामही दा अमुखन लौजरगे हाइदुना थौरमसी पांथोकपने मिंखै लौबगी थौरमसीदा लाइनिंग असिबु पामजबा असम गे कासारदगी मियोय कयाना सरुग्याखि मसी हानगी पाइगी ममांग कयाना सनरमलबा अदुगुलबा सेंगबा मैतै अमु ओइबगी अखोइना हाइबसी मतम खरा अखोइ गौरगा वाकनसी लुपुना ताउना अखोगी इसागी निजबा इसागी पेरे सदर हिल्स की ओइना बीजेपी की नोमगी ओइबा पॉलिटिकल अवेयरनेस का लोइना पार्टी दा मिंग चनबगी थौरम ngasi हैंडबुंग खुलदा लेबा सीसी हॉल दा पांगथोख्रे थौरम असिदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एस जाउबा बीजेपी शेड्यूल कास्ट मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हौखलेट किपगैन स्टेट एजुकेटिव सी दोंगल वाइस प्रेसिडेंट मंगितोन महिला की सेक्रेटरी बॉबी कोर कमिटी की एस टिकेंसु सरग्याखी सी दोंगल ना बीजेपी बु क्रिस्तान की मायुक्त लेबनी हाइना कांग्रेस ना संदोकलिबा सिलाइबक थिबने स्टेट असिदा चौखत थौरांग लेत्रे चिंगदसु मचिल थिबा हुरानबा हाइरे हाइखे प्रेसिडेंट ते साउबना सदर हिल्स पु मपुंग फाबा डिस्ट्रिक्ट अमा ओइना ओनबा ngamdribasi कांग्रेस पार्टी ननी कैबिनेट वारिप कया लौख्रबसु हौजिक फाउबा डिस्ट्रिक्ट ओनबा ngamdre करिगुंबा बीजेपी ना सरकार पाइबा ngamlabade डिस्ट्रिक्ट अमा ओलगनी चिंगदा लेबा आउटपोस्ट नोंमै थंबा ngamdraga लो एंड ऑर्डर की फिबम फगतले हारिबनो लाकदौरिबा एडीसी मिखलदा बीजेपी की मिरेप चपचाना थादोक्तुना थेंगनगनी हाइकी सीपीआई लुचिंगबा गोविंद पंचारे अमदि माकी नुपीबु सखंगदबा सिंगना नोंमैना कापलंबा मसोंग ngarang khwairambन कैथेल की मस्जिद लंबीदा बॉम्ब पोखाय हलंबबु यानिंगदबा फोंदोकपा मिफम अमा सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल ना इराबोट भवन दा पांगथोख्रे ngarang बॉम्ब पोखाय खिबा थौदोक कॉमरेम यूनियन मणिपुर नसु कन्ना यानिंगदबा फोंदोख्रे भारतीय जनता युवा मोर्चा मणिपुर प्रदेश
District Health Society Impal West amasung Pioneer Youth Club na punna sinduna nongmi oiba lemna laing bagi camp ama langthabal kendra ki manung chanba langthabal lab mayai lekai da pangthokre camp ase udopagi thoramda Impal West ki Chief Medical Officer Dr. Bino Kumari na ngasi ki camp asi tharaga punna Impal West ki manungda marbudra sure atop organization singna camp tawning balaibasu haibirao madu pangthokna bahonage haiki भारतीय जनता युवा मोर्चा मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ओइनाम मलेसना अरापद लेबा मियामना लायंग संग चटपा ngamdaba singi amasung anaba khangdoknabagi pandamda camp asi pangthokpani haiki lejedraba bora phoga bok laing bungam taba hidak leiraga bok laing bungam jadaba kai ama masigi paliba masigi government asina yengbirakta base masigi wakhalonda kogi BJM teamna haiba drive asi ko sathajabani masi yam sang akhoi chathajagini madi mathangi step ta akhoi chingda ayam akhoi paikhanna ba akhoi honajagani aiba wafamsi ayana media gi thongda ayana samjin Thobal district ki Hairok Partu ki area da laiba Kangagi local da phut mangarom park na lambi thamnana ba thorang leire haibagi pau asi achumba warabade masi tobigan haina lopu singna mari leina ba sing pungning chingsili Manipur Press Club ta pangthokpa pau gi mifam amada KH Ibo Chobana local asida lambi thamba lomi singna yaba ngamloi hiram sigi matang da mari leina ba singda wakatlagani haki sigumba thaba ase mari leina ba authority do wakatsagani haina koi patada kambuna Sagolban Bijoy Govinda Mapagi Nambul Turial da Sina Pankiba Uripok Achom Lekai dege Urembam Bungi Misi Chingnaningai Oi Mihar Poputo Uhaina Uripok Achom Lekai Nupi Lupna Lekai Sida Wakan Mipam Chathakre Bung February ki tang tara ki nungthil pung ahumlom taba adwaida mayumdagi thokibadagi thiba khangdana lakpane February tara taret ke ayuk pung tare makhairom tarakpada Bijoy Govindagi makha thangba nakalda sina leiramba lekai gi miyoi singna thengnarakibani mahaki makokta arumba posak amana thabagi mami leiramkhe Bungi apokpi mamana mahaki machagi maral karino maraleba miyoi sing khudakta puthoktuna cherak piu haiki Nupilu ki President R.K. Ranishnana Bung Riksho Thauduna Nomagi Khusumal Tanduna Imung Manung Puriba Michamni Mahaki Yeknaba Kana Amata Leite Kanana Kari Maram ki Damak Hatpanu Haibadu Putho Kari Nungai Tabal Laidana Adu Zivan Soknan Leraba Hingbagi Wakalon Yaudana Arning Tawni Hinjari Manapam Jasida Puraga Hadisikari no Haibadu Handar Sakang da Bakulai Paiba Mui Karana, Karigino Haiba Maram Taktana, Lamdamasiki Paumi Karada, Akan Bamong the Kihanbagi Tabak Chatrapasi, Amzoging a sick Ponkiba Standing Committee in Mipamna Kanayan the Pongdokre. Paumi Singi Punchida, Singna Duna, Kihalakpa Siki Manungchana, Numit Kudingi Pongba Pause and Harolgi Taudangi editor, Koirom, Loya Lakpagi Yumda, Sakang the Bakulai Paiba Mui Karana, Imung the Pauba Changduna Tiba Humbagi Tabak Chatramba Tawong, Asina, Maki Punchida, Atamnana Singnari Haibatakle. Thawong asina editor amawaina maning tamna I paugi thabak tawjaba ngamdre matang asida union ke maikai dagi thamliba wafamde kanagumba editor amade paumi singi marakta kanagumba singna pendaba leirabade paumi amasung editor adugi mafamda atamnana thabak chathadringai ki mamangda amjuda asingba maram taktuna khanganbira uhaiba wafamase matam kayagi mamangdagi lebak miyamgi mafamda khanganduna lakrabane Maramaduna editor Loya gi mayumda Kulai Paiba Sakangdaba Singna Atamnana Thiba Humbagi Tabak Chatharagli Kudakta Lepiu Kari Maram gi Damakta Mahakpu Thiribanu Haibdu Amjuda Taseng Tasengna Khanganbiu Loya gi Mafamda Kihan Khanganbagi Tabak Chathariba Pause gi Ning Tambada Atamnana Singna Bani Haina Amjuna Lawi Amaromda editor Loya gi Punsida Singna Ragli Basigi Yengduna Manipur Sarkar gi Makedagi Chapchaba Ngak Senbagi Thorang Lokapiu Hari Narol Taudangi editor Koirom Loya Lakpagi Kontha Kabam Lekai the Labor Mayumda Kulai Paiba Mui Mari Laklaga Thirambagi Thawong United NGOs Mission Manipur Northeast Dialogue Forum Social Welfare and Development Center Women Action for Development Social Action Development Organization Social Development Foundation United Tribal Development Project People's Platform Secretariat People's Action Development National Highway 37 Life Development Organization Center for Development Village Movement Coordinating Committee Nasu Yaning the Fungtokre. Jose Pau Merton break amamo. Breaking Matunga Amukana Taram Nokseri Makataba Pauda Maria Suba Norris Theatre Festival Changangai Uche Kondaleba Anti Theatre Gi Playhouse the Hokre
Ministry of Culture North East Zone Cultural Center made Art and Culture Kushamnaduna Anti Theatre na Sinduna Numit Nepal ni Chupna Pangthokadoriba Festival Asi Haudok Pagi Thoramda Kasamthong Kendragi MLA Laishom Ibomcha Professor IS Kangjam Amadi Theatre Center Manipuri President Waripana Basusargyaki Laikidraba Theatre ge Sangnaraba Director Ningthozam Tombigi Mapamdalai Shukatuna Ikai Kunavutki Festival ge souvenir amasu chief guest na Fonki Festival asigi ahuba play oina anti theatre ge gold medal utki play asigi design amadi direction Deepak Ningthozana tawbani Wangoi Thonawzam lekai dagi longjam salejas dei kungamari apokpa nawang langthaba lep makhalekai dagi samom division chei kungani thoi apokpa leikidraba chawba amasung wangkhai ningthem pukri mapal dagi athokpam chinglem ba chahini phugum doi apokpa leikidraba Ajit Kumar Kauba KCP ki mioi ahum Impal East Police Commando na fare haina ngasi pauche singa phongnarakli basi semjin chajin ba waphamni makoi ahuma KCP ki kadar amata nate makoi ga loop asiga karing bahiram amatada mari leina de haina KCP ki information and Publicity Member in Charge Mangalgi Cherol Amana Singdrokli. Ke Balana Maki Laikidraba Mama Madia Popagiming the Julalal Children Home the Lady Bangang Singidamak Cheng Chak Amadi Boy Kolom Sing Mating Pikre. Angang Singasi Chawak Lagamai Papami Mamam Oibangam Lesson Haiki. Bisnupur Police Commando Masung Bihar Regiment ki apun bakang bo mana Pripak Progi miwe ani thasi ki tarataruk tapare Police Department ki PRO ki Cherol amana phagalaba miwe ani adudi Kaisham Binod Kumar Chahi Kunthraga Mathoi Apokpa Rajendro Okram Sanatomba Chahi Kungahumdoi Apokpa Ibomcha Makhoi animak kaibi haikak mapal awang lai kaidagini Impal West Police Commando na KCP ki miwe ani thasi ki taratareta tongan mamafam dagi phare phagalaba ani adudi Khomdram Birjit Chai Kunthahumdoi Apokpa Biramangol Kwakaichel Akam Laikai Amasung Soibam Ongbi Rita Chahi Nipugataru Mapuroiba Laikidraba S Joychandra Haubam Marak Irom Laikai Dagin Hari Amaromda Impal West Police Commando Nangarang Nauremthong Laishram Lerak Area Dagi UNLF ki Mioi Ama Fare Pagalaba Mioi Adudi Laishram Langlen Khomba Chahi Nipugamapan Apokpa Biramangol Nauremthong Laishram Lek Dagin Hari Hausi Sanam Gipao Nasigi Sanamagi Pauda, Hockey Manipur na Sinduna Kumala Park Hockey Stadium da Team Nepal na group ani thukna khaidok tuna chathariba Taramanga Suba Dr. Kanti Mukherjee Memorial Invitation Hockey Tournament ki ngasi sanakiba match ta SYUC Uchekon Khunauna YACS Kulbu Gol Taruk Amadamai Pikre Uzekon Khunogi Panjil Singadu M Philepana Gol Hum Chanki Atopa Gol Sing Aduna N Prem JP Raju Madi L Babel na Chanki Bani YACS School ge Amatangaraba Gol Adu Pi Santos na Chanki Hayang Ahan ba match ta Mayra Basikong SSA Charang Patka Sanagani Anishuba match ta Manipur Police Sports Club Amadi SYUC Uchekon Khunoga Sanagani Manipur Hockey Mijang Makada YCCIC Kontha Halup na Sinduna Ibudo Marging Ground Kontha Halup da Tim Taragani Thuina Saruyatuna Chathariba Ahumsuba Yumnam Rasmani Memorial Invitation Men's Open 7S Site Hockey Tournament ke ngasi sanaki bahan ba match da Amaha Moirangna KHSLC Team B Khongmanbu Gol Ahumsino tamai pikrai Ama Moirangi Mai Pakpagi Gol Ahumadu M Amarjit Ibungo Amadi Biju na Chanke Anisuba match ki sanaki bada Farm Ya School Team A na Maira Basikong Team A bu Gol Mari Ahum tamai pikrai Farm Ya School gi Gol Singadu M Jotina Gol Ani Chanke Atopa Gol Ani Aduna Ke Rakesh Amadi Ti Priyobrata na Chanki Bani Maira Basikong gi Gol Ahumaduna N Ratana Gol Ani Amadi Ke Herojit na Gol Amachanke Manipur Horse Riding and Polo Association na Sinduna Impalgi Polo Ground da Team Kungamanga na Saruyatuna Chathariba Kunthra Suba N Hazari Amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament ki ngasi sanaki ba ahan ba match ta Manipur Police Sports Club Team Sina KNMM Riding School Singjamay Bupanjil Taraga Mathoi Amada Maiti Pikrai Manipur Police Sports Club ki Panjil Singadu Y Binoyna ahanba Chakrada Panjil Taret M Bimolna Anishuba Made Marisuba Chakrada Panjil Amamam Chanki KH Dinesh na ahanba Chakrada Panjil Amamade Biking Salam na Marisuba Chakrada Panjil Amachanki KNMM Riding School Singjamegi Amatangaraba Panjiladu W Johnny na Ahumsuba Chakrada Chankibani
अनीसुबा मैच की साना की बदा इबुदो थांगजिंग पोलो क्लब टीम बीना कंगलेपाक पोलो क्लब टीम सीबू पांजिल तरुक अहुमदा माइथि पिख्रे इबुदो थांगजिंग पोलो क्लब की पांजिल सिंह अदु प्रकाश भंडारीना अहानबा मदि अनीसुबा चक्रदा पांजिल अनि केप तोमनाउना अहुमसुबा चक्रदा पांजिल अनि अमदि एम चावबना मरीसुबा चक्रदा पांजिल अनि चनखे कंगलेपाक पोलो क्लब की पांजिल अनि अदु केएसएच नाउबिना अहानबा मदि मरीसुबा चक्रदा पांजिल अनि अमसुंग लैसेमबना अनीसुबा चक्रदा पांजिल अम चनखे KIMSDO Lowamadi SCY Yunam Kuno Taruk Suba S Amuba Singh Memorial 7A Site Open Football Tournament की semi-final चंक्रे Youth Bright Star Club Sagol Ban Tera Sapam Lerak Amadi Nongmai Them Lekai na Sinduna Chathariba Taruk Suba S Amuba Singh Memorial 7A Site Open Football Tournament की ngasi sana ki ba ahan ba quarter final match ta KIMSDO Lowna YBSC Sapam Lerak Pugol hum amada mai thi pikrai Ulo gi mai pak pagi goal ahumadu Bedesorna goal ani amade jingthang khomana goal machanke sapam ler ke amata ngairaba goal aduna leibak chawna chankibani anisba quarter final match ki sana ki bada SCY Yunam Kunauna mix kwakaithel bu goal ahum amata maithi vidana semi final chankibani SCY Yunam Kunogi goal ahumadu h tombana goal ani chanke atopa goal aduna ngowna chankibani Mix Kwakatil gi amatangaraba goal adu surchana chanki hayeng ahum suba quarter final match ta RFC khamnam lerak amadi juvenile club tera sapam lerak sanagani mari suba quarter final match ta punsiba club pasoy amadi yumnam construction sapam lerak sanagani NWST Urup Amadi BPYC Basikong third star level 9S side Nongpok Ningthau Nongpok Panthoibi men's open football tournament ki semi final changkre Young Brothers Club Langdumna Sinduna Club asigi playground da team taragani thoina group mari thokna khaidoktuna chathariba third star level 9S side Nongpok Ningthau Nongpok Panthoibi men's open football tournament ki ngasi sana ki ba ahum suba quarter final match ta NWST Urup na KMLFC Kyam Gaibu goal ani the mighty Pikre. Uruki Mai Papa goal Aniadu Ronald Amadi Surjana Chanki, Mari Shuba, quarter final match ki Sanaki Bada BPYC, Basikong na SYDA Lilong, Santipurbu, penalty da mighty Pikre. Tim Animangna Apiba Matam the goal Amata Chanabangam Davadagi, kick from penalty magna decide to Bada BPYC, Basikong SYDA Lilong, Santipurbu goal, Manga Hum the mighty Pidana, semi final Chankibani. Thasi kitang kun gamathoida ahanba semi final match ta YBC team Langdum AMLYC Arapati Mamang Lekai ga sanagani ani shuba semi final da BPYC Basikong amadi NWST Uruka sanagani Manipur Master Athletic Association na Sinduna Kumalampak Men's Stadium da nominini chatharkiba kuntra mari suba state level Manipur Master Athletics meet ngasilation kre loisin bagi thorum the Inspector General of Police Manipur gi S Manglem Jao Master Athletics Federation of India ki President B Angoshna Sharma Imphal West ki Additional SPTS Bikramjit na thoruma pusingoi ki ngasi aroi benumit ki pangthokiba meter chanipan gi lamjel gi chahi nifuga manga mathakida SH Abe Jahi Yankai Mapal Mathakida S Madhumati Jahi Yankai Manga Mathakida N Padma Jahi Humpu Mathakida N Ibelai Jahi Humpu Manga Mathakida M Ashamilana Ahanba Takre Nupagi Mita Jamri Lamjelgi Jahi Kuntamanga Mathakida M Kalen Jahi Nipumanga Mathakida K Dilikumar Jahi Yankai Mathakida N Ranjit Jahi Yankai Manga Mathakida CH Ranjit Jahi Humpu Mathakida S Manimohan Jahi Humdra Mathakida Kelen Chongtham na Ahanba Takre Nupi ki short put ki Jahi Kunthamanga Mathakida Ana Pamay Jahi Nipu Mathakida TS Jamini Jahi Nipumanga Mathakida L Sobabati Jahi Yankai Mathakida K Perinich Jahi Yankai Manga Mathakida K Pramo Jahi Humpu Mathakida NG Gomti Jahi Humpumanga Mathakida TS Binodinina Ahanba Takre Nupagi short put ke Jahi Nipu Mathakida W Raichandra Jahi Yankai Mathakida N Suren Jahi Yankai Manga Mathakida MD Ayub Khan Jahi Humpu Mathakida N Sanatomba Jahi Humpu Manga Mathakida P Ragumani Jahi Humdra Mathakida THDS Kulamade Jahi Humdra Manga Mathakida S Sonechung Komna Ahanba Takre Red Eagle Football Association Laisang Themna Sinduna Association Asigi Ground Chathariba First Level Ecop Trophy 7A Side Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta CKWYSC Chongtham Konana 11 Brothers Lilong bu goal manga ahum damai thi pikre
Kerala da pangthokiba kunthamanga suba National Games ki cycling da medal mari lawraklabi CS Rameshwari bu aikhoi gi club singjamai oinam thingal na sinduna club asigi ground da harau tam opagi thoram pangthokre handaki National Games asida phanglakhiba medal mari asi tharga hauji phawda Rameshwari na puna medal jamagani phangkhre sama suba medal phanglakhiba si chanagi medal ni All Manipur Football Association की मीडिया मखादा District Football Association कक्चिंग न सिंधुना Association न सिकी प्रोग्राम दा टीम तरागनी थोई न सर्वियात न चथरीबा तरामाथु शुबा DST ट्रॉफी नावरेम भुवन मेमोरियल स्टेट लेवल इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट के ngasi sana की बा मैच दा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब ना TUC थिनुंगैबु गोल अहुम सिनोदा माइथि पिख्रे Thasi tang dagi taramari fauba Kerala da pangthokiba kunthamanga suba National Games da Manipur team gi mahut sinduna boxing masana da saruk yaduna silver medal phanglaklabi Hemam Chauba Devi opagi thoram Moirang Hemam Laikai Development Association Hemam Laikai Ima Ibel Singna sinduna pangthokrai thoram asig mari leinana Hemam Laikai Development Association na sel oina lupali sing manga pikhi Impal West Veteran Cricket Club Ahum Suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament के semi-final चंख्रे Manipur Veteran Cricket Association सिंधुना लांगथाबाल Public Cricket Ground चथरीबा Ahum Suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament के ngasi sana की बा Ahum Suba quarter final match ता Impal West Veteran Cricket Club ना Jam Khagempalli bu run kunthagani pal दा माइथि पिदुना semi-final चंखिबनी Jam Khagempalli ना टॉच ngamduna fielding तौबदा IWBCC na hanba batting tawbada apiba over kunda wicket taruk turaga run chamaga marfuni pan lokhe masi pakumda Jam Khagempalli na over taraga taret ka ball anida wicket loina siraga run chamaga tara khaklautuna maithi khibani IWBCC gi basanta na ball taraga mangada run kun amadi wicket ani lotuna ngasi ge oina man of the match takhi hayeng mari suba quarter final match ta napsha kha Impal amadi Cookie Sporting Club ani shanagani Hozilo islak padanga sinong migay pa inga sagi pau. ICR lampel patagi pangba pau gi matung ina nga sige khwaidagi saba degree Celsius kundas mapan khwaidagi ingba degree Celsius nipan nungsita yaw sing manigi jang ayukta chada marifuga nipal nungthildana chada humdraga ni thoi nungjugi jang nil. Hoziro bidamaro ba pau amona. IBST की resources team pak hangdokpa loina na hanba National Bioresources and Sustainable Development Summit Chief Minister hangdokre. Swine flu laina Nagaland da laire have report asigi yenglaga Manipur da laina aside ki ngakthokna ba kan protection thorang lokalai amadi National Highway da chathari ba economic blockade na gari kaya lama khangda panduna laire ISTV na pizza pau matang selo jare mi interview singom kana